Namar kajing songkya ya kajing jia accident kabana kapor syakapor hasilenter ke Surabaya National Highway 6 nagilang impor plate ke Riboy District kalau pelong dan kajing ai awareness program Agriculture NS06 inin kesngi ka laipotri uyayong araja absan ban pensyai bat ajing hikai siki driver truck bat ban petha eki baki dai ban yai eki kali jungki tang hakaliang syakadiang om ban yai syane syatai kat baki mon namar ban light na kajing jia accident hapo kane ke Surabaya National Highway 6 Riboy District. ये लाइन जाएगा तो आप लोग इसी लाइन में जाओ क्योंकि आप लोग धीरे धीरे चलता है कि नहीं, स्पीड नहीं सकता है तो इन लोग को फ्री दे उधर में स्पीड लिमिट बांध दिया हुआ है। इन लोग फ्री दे उधर, इन लोग आपका गाड़ी माने स्पीड गलती उधर में स्पीड लगा गलती है, लेकिन अपना राज में चलो भाई इतना तो है हमारा। फिर 4 नंबर बात हम स्पेशली बोलेगा, हम रिक्वेस्ट करेगा ढेर से, हम देखता है ढेर में स्टार सीमेंट कंपनी में हम रिक्वेस्ट कराए मीडिया में नंबर प्लेट पीछे में नहीं लगा है। बहुत आदमी हम लोग का ऊपर कंप्लेन हुआ तो हम रिक्वेस्ट कराए भी तो स्टार सीमेंट आप अपना गाड़ी नंबर पीछे में लगाओ। हम रिक्वेस्ट कराए इधर से नंबर प्लेट लगाओ पीछे में। बहुत आदमी कंप्लेन हुआ, एक्सीडेंट हुआ है, पीछे में पिता के नंबर प्लेट नहीं मिला है, बहुत नुकसान हुआ कोई किसी को। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहे हैं मैनेजर और डायरेक्टर स्टार सीमेंट का भी तो नंबर प्लेट पीछे लगा दीजिए। नंबर प्लेट अगर गिर गया तो अरे रॉन्ग लगा सकता है बॉडी में। ये मेरा रिक्वेस्ट स्टार सीमेंट का, ये रिक्वेस्ट स्टार सीमेंट yang oleh program sapang di driver yang truk yang sah ni tenre umdai tang ta truk re yang kali baru kibaya hani kan National Highway 6 jongi bangin ai ji kai sapang gar pom nya ya kilul ki ai bagi ki lane driving ni kai tim dalsi ba pin soba pania bot nanti lane pania kat kum de ulan bala dro knang daga National Highway ke jongi te knang ban ada ban nomjur kane ka jing accident ka jongi lada pi ya thumur kum hagni ki kimnai bala dep ndai mdon babot berhenti yaune ulan bala dro ulan li ba pedeng ba chadu nadu badan te kabawan na silong sakauti ba kitrok kide meniak sakadiang te kalirit baro kiniak sakamon badan ni ulan ba pedeng te pek ni ulan ba pedeng te lada pikwa ban nitrok pop cimpas kila ban abam don kino kali kila ban sim na ni kamon ro tangba omdei ba kiniak kenang na ni kal sakamon omdei kiniak kenang mot waya kenang sakamon da dei katrok la ni ka bos mot kila ping ya ka wrong side bagi orang mo aliak ka wrong side kila da kwa punya sai la jong kiniak bicha ka diang trok te kini klerit dibayar naka mon dei melong free ka stroke jadi ba kenang ma kimsuk ban simpas kenang ma kimsuk ban 1 kino kiba kam emergency ba keti ru kila ban sim back cam I hon ru la long namar ba ni kwa ban long kumta nang ba ka stroke long ka ba kluj kan long ka ba ba kan long ka ba yai dek ban nomdan kan long jingasian lada yai syakadiang syakamon kumai ne ki por ibnai ladep ni ba ki driver kali her ki numur ki kalirit ki numur kim tip ba ki de baniak syakadiang syakamon ro dala ja accident o sari rap yanga o sari rap nya ndai dang ilawan ke inkori ilap babun sin ba ham tame ba ki wrong side ki kalir ki simpas na ka wrong side te truk ru yai wrong side te haba kamta kalau kami kejing accident te kadau nyai nang iki ni awal program nang ba pin berhenti nang ba pin suk ban lek benwan hanu frok he jungi net 6 na silong sakoti na koti silong nang ba pin tip nang ni skmat ndai bro silong try bun bam tip ya kataka forlin kapanya kenogalin ba kinum tip ndai nang ba pin sai pin tip na du mentang si ba kalirit kide benya sakamon ba kali trok kini sakadiang lawan na silong sakoti tek mjuro da piwan na kauti silong galin ru ka trok kede benya sakadiang ka kalirit kede benya sakamon ti tai ne kentin ngai play pi borok to ya but nanti nang ba in long ka basuk basan nang ba long ka bayak bek yanti na kumta ka silong ka thau kari kara ni play sibut